खुरमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर टॉम टीवी की टॉकिंग पॉइंट में ताबिरबसिंगबु अहान बतराम ओक्चरी ngasi ekhoni pujalip topic asi maruina manipur asi sana khonabagi lamda adumba sports ki power house ne longnare mafum asida aikhoi tongan tongan masana singda aikhoi manipur gi mingje purak pangamkre malemda khoi sak tak pangamkre adubu hairiba sing masana sing manungda aikhoi judo hairiba masana si aikhoi manipur da karam phum de leiri hoji fawda national amadi international thakta medal kam laro khaba aduga aikhoi mongol kangbu usiga हारिबा मसाना सिगा कयाम चानगदोरे हाइब सीधा होय खनननबगिदमा टोंगान टोंबा पैनलिस्ट हुम ngasi अखोगी स्टूडियो दे लंगसिम दे लेरे ये थंगद लेरिबासना कोई मणिपुर जुडो एसोसिएशन की जॉइंट सेक्रेटरी न थोबोबिरबा लोनेना कोई मेलबी स्पोर्ट्स एकेडमी की सु प्रेसिडेंट न थोबोबिरबा तामो टीएस बिजोनी तामो तरामोक्सरी अदुगा मसी मतुंगदा हेक कोई मैं थंगद लेरिबासना कोई सुबम इंद्र कुमार सिंह जनरल सेक्रेटरी मणिपुर जुडो एसोसिएशन ने तामो तरामोक्सरी थागसरी अदुगा मताई थंगद लेरिबासना कोई तामो देबेन अखोई टेक्निकल गी बा कोचिंग गी बा डायरेक्टर अदुगा कोच अदुगा मणिपुर जुडो एसोसिएशन गी सुयामना तोंगान तोंगान हिरम क्या दा अचो थोदांग लोइरबा तामो देबेन मोयांग तेनी तामो तरामोक्सरी आई अहान बदा अखोगी मणिपुर जुडो एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी तो पुबिरेबा तामो इंद्र कुमार लाक्सके तामो खोई मणिपुर दा खोई जुडो पसाना हसी खोई करम फिल्म दे लेरे अदुगा सोफा हौजी फावदा खोई नेशनल लमदे इंटरनेशनल की ठाकता मेडल कैम लोक पंगम करे दुगा करम माइवन द कोई पुरकना होने नेप्स हान की इंट्रोडक्शन न थबियोदा मणिपुर की जुडो का संग नेशनल अमसो इंटरनेशनल की ठाकता मेडल कैम लोक खरबा है बदुगी काउंट्री कोई इट डजंट मैटर है जो बता रहे मसिंग सुगवती यामरे अदबो टॉकिंग पॉइंट मणिपुर की viewers की मांगदी हान हान बोइना कोई जुडो की मतंग नै नबसे मसी टाइम्स ऑफ मणिपुर ना टॉम टीवी ना हान बखुदों जापी बि दं ताइना हनिंग लेटर मणिपुर जुडो एसोसिएशन में के दे थागचरी जुडो की वारी सारक बदा तंगाई फदना कोइना मणिपुर की मुकना से मसी निंगजिंग दबा यादे व्हाई द गेम ऑफ जुडो इज so much suited with the manipur suited to the players of manipur habi matang sta judo habu wahi asi chinese word ani na sembani जापानी हर की वही वर्ग जू है जेंटल दो है वे जेंटल वे अखोई मणिपुर की मुकना है मुग नंब सिदगी मुग नंब है लाख मुकना लाखिबद मान जुडो की मसाना से हरकुंसी यामना नकनै मणिपुर का अदुना मणिपुर का इंडिजिनस गेम अमोइन लाइक मणिपुर जुडो का सिंगसिना असुगबत चानरे बिसे मसिन हाइजब ताय मसी मणिपुर दा जुडो यौरखिबसी 1970 की लोशल लगवाइदा ब्रूस ली की फिल्म सिंगना मणिपुर की फिल्म सिंगदा सिनेमा हॉल सिंगदे अटैक तौर को मतमदो अदु मतमदुदा मणिपुर जुडो की युमफम से मदुदा थोनखिबनी जुडो मुसुं कराटे अनि से पुन्ना हौखि जुडो अमजाका हादन ऑल मणिपुर जुडो न कराटे एसोसिएशन न सेममे 1983 दगी दे तोंगान जुडो मुसुं कराटे मसाना से खाइदोखि अदुगा कनागुम ट्रेन तौरब जुडो का नत्रग एक्सपीरियंस लेरबा कोच अमना मणिपुर जुडो पुरखेब नते मतमनुदा इहो अमोना सानबगी इहो अमोना फुना चेनबगी लम सिदेदा मणिपुर की हल्लमन चिंगसिना जुडो मसाना सी कराटे मसाना सी सानना मतम ngausanaba ngausan phajinaba angangsing oina lounarami matamduda adu इंडिया मणि जुडो लाखी 1929 रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन डेमोन्स्ट्रेशन तौहिबदो मदुन इहान लाखी अदु ओरगसु जुडो हरे मसाना से मार्शल आर्ट अमोइना एंशिएंट मार्शल आर्ट अमोइना लेरमबदगी फिजिकल मेंटल एंड मोरल पेडागोगी अमोइना ट्रेन तौरप हो 1882 दा जिगारो कानो है जापानीज एजुकेटर अमन हौदोखिबनी मसी इंडिया दे यौरखिब सी याम थेंग यौरखि 1965 दा जुडो फेडरेशन ऑफ इंडिया सिस्टम की 1964 यान हनबोन ओलंपिक गेम्स ओरखि अदुगी मतुम इक्विक विद 1970s गिलो हवलक दा जदी जुडो सी याम पॉपुलर ओइरे इंडिया दा अरे पॉपुलर ओरक मतम से मणिपुर ददी यौरखि 1980s की मतुंग दा जुडो सी फजना सानबा हौरखि अदु मतम से दा खोगी इंडियन सिंग से सु फजना ट्रेन तौरबा कोच सिंग से लेरमदबनीना जापानीज कोच सिंग से लौदना 1976 ता कोच अमा कौदना साई पटियाला दा कौहिबगी वारी 1979 दा मु अतोप जुडो कोच अमा कौदना खोगी
चुमना सुम स्पोर्ट्स की मसाना मोना ट्रेनिंग पीबनदी यारोदोरे बसे मेडल लौबसिन हेन मरु ओइबना यामना एक्शन प्लान अमग लोइना हौनबगी दमकता मतमदुदा कोगी मिनिस्टर ओबिरम्बा जगदीश टेटलर अमसुंग कनो कोगी मतमदुगी कनो एल के दगा है जनरल सेक्रेटरी से मोई अनी कन्न होनबदगी अखन्नब ट्रेनिंग के पीना होरबदि 1984 की शोल ओलंपिक्स तरी इंडियन सिंगसन ब्रोंज मेडल मरी लोब होकी अदु मतुंग होरबस 1992 दगी हनान बोना ओलंपियन कोस ओलंपियन इंडियन जुडो प्लेयर थोरकी अदुगी मतमसिदा 5 players qualified for the 1992 Barcelona games adu matamsida mite Indian nupi amakak qualify obi yaugi Sangita Mehta kawi adu nupi do ihanan ba Olympian ni adu matungda di 1996 ki Olympics tari only one qualified for the games Olympic Games adu matung 2000 dadi El Burjasuri have been pim sam thole she became the second Indian to qualify for the Olympics adu matam sida ihan hanbo ina Indian namana Olympic event magi ahan bout ngambase ahan player ne second bout mai thiki mase Korean player me mukhuda mai thiki admain to dana mathang lag bas 2004 da Akram Shah haiba mana mu qualify oi first round mai thiki 2008 ta TS Tombi akoi mai Imphal dagi TS Tombi amasung Debia Tower haiba nupi ani khana qualify oki moiso ahan round mai thiki ba ngaten aduga Garima Chowdhury 2012 ta Garima Chowdhury haiba mana mu qualify oiki 2016 dadi Avatar Singh haiba ama khana qualify oi 2020 da handa lagador 20 sine da continental quota da Manipur gi nupi msa ligma bum susila haiba nupi msa mase soidan qualify or kan haiba gi thaja bu thammi ngasi phauta khoina Manipur Judo Association 1983 dagi chatkhiba khongchat che मशीदगी ना ngasi phauda khoi Olympian ani puthokre khoi El Burjasuri amasung TS Tombi aduga Anita Chanu haibinu pim chamaga TS Tombi sigi Arjun Award phangre aduga TS Kalpana Devi haibinu pim cha sin world gi judo championship ta Indian singi marakta ahaba medal phangbodo TS Kalpana Devi na oiri 2010 gi Tashkent ki event world level da World Cup da medal phangba bronze medal phangba Indian player ngasi phawdwa matomdani Indian player amta leitri nupa su nupi somta leitri aduga 2018 da Youth Olympics da thangjam tababi hariba nupi msasina silver medal phangdana India gi history create hogi she became the first Indian to win a medal in Olympics, Youth Olympics. The Mahana, the Pogu, the hot cake, Hagadra, hot cake news, Magi, Tababigi news in the oil. Aduga, 2024 day, which success with Manipurgi, Judoka Singna, medal Fangmi, Manglanse. I was sure that Pangane Mangdo, Mangjari, Sigi, Maram, Amtang, Hajaram, Agi, Oiba, and see you doing it. Mahozik, Manipur, the lady, Judo. Masana si Karamaina coaching system secretary Karam film the lady in Sanabi Damata Reliance Sports Kimi Hotama how give a June Thada Manipur the Tharame Mahana Manipur the lady ba training facilities in Amusung coaching facilities Yankee Aduga Mahana Yangamatunda Harame. It is a wonder. Manipur the labor judo training facilities the stone is the labor chap pankni nungi juk the labor pankni adu achievements in international amasung national player masang khang the thole ba siddi masida angak pa mani na mahana hairame aduna mahana 2024 gi Olympics the Manipur gi judoka singna Manipur the training tawjaraga medal fangba Olympian puthuna bi damukta mahana center ma hangani habi thajabdu pirami adu matungda hoji tongan ba Todo what my amount told up the community, Matangi, concert Namagi, the Lapumdri. Although if
program asi khoi soidana Reliance ki center se Imphal da hang ngamagadi soidana khoi Middle East Olympian tholakani hebagi thajabani aduga 90% of the Manipuri player belong to Mayang Imphal. Mayang Imphal da lagi basidi judo hari masana sigadi asuki batik chana ba soil habidu oire mathang da Thoubal ni aduna Thoubal gi si facility khara piba wat padagi khara handana ui lai hujiki thaksidadi aduna Mayang Imphal da Kramaina parents in Sina, coaching Sina, Kramana coaching period we have say. This is very important for the Indian judo. Bakatana Lasake, Adumba to one to Mbako, Gizagas, the packet Palimatang Laxicado, Armatai Tamo, sorry. Grassroots level, like Tamoka, my command is single period, Tamuta Piri, Mail beside Kiko, Mail Bigunesu, Tamona Sports Academy, President of ABD. A grassroots take command is Sem Galiaduga, a Koigi, Lady Fiber Murtisiga, Jodo Sigam, Chana Braka Maintowi, when the technical Matango Tamu Laxage, the Venda, Tamuji Ham Tamjuk. Mail Sports Academy and Pandama. Rantaujari, Madu, I Samana, President Wajari, Adu, Equi grassroots Tagi Haiti, Aquina Angang Singsi, class 10 bu, Kano Sahitara Surava, Adu, Ready Aquina Judosi, Taubayare and Aquina Hanto Bumbani, Jum the any Kanagumba, parents in the Aquina, or nice Tauraga Angang Singsi, when Cop Tauraga San Hanjabani, Huzik to tell ye Angang Chamu. Mail Sports Academy, the Hoji training top Pizzi. Nupamasa, Yankai Mari Manga, Way, Aduga, Nupi Masa, Nipu Mari Manga, Damo, Tauraga, Punasamu, Ki, the training Pizzi. Hariba training si Equi Ishana, Shep, Cano. Organized Tauraga, sacrifice Tauraga, a coaching say a quick pivani. Adu coaching a quick air surgeon Hainama, Mana, Senate course only, Aduga air source and Ramasung, P. Herozit, Aduga, air Tampaka, and a quick and I saw course, Humari, Equivisi, Mail Sports Academy, the training Pizzery. Hariba coaching a sea, a quick Matikana Piragadi, Angang si a quick Manipura. Partner Haidi Quidi boxing Kanodi wrestling Sanaba Munada Hainarapa Anganginina. I do the Gia do rural area, the Leba Angangsing si Yamna Sanaba Haitare. At the matter of the Masi Samus Hanalagati, Kang the Angangsing, Kang the Bavani Kagumba, Aquina Makoisibu or Nice Europus and Biragati, Sway the Maki, Angangsing. Apava Matiksa Bangang, Reno Wagana and Taze, Aduki Kudamdi, Equi Masai Tamona Sutapigaba, Equi Arjuna Award, Ani Mayalambi Sports Academy, Man Pandegi, Eani Tasanu, Amadi K. Istombi. Hariba Anisi Arjuna Award Pangare, Tombi Azi Olympic participate Taure. Aduga Luenana, Aduga Tiais Tababi, Hariba, Equi Youth Olympic Game da. Silver medal Laura Ibasisu, man Pandagini. High Basinsi, Maquina Pangagadi, Hori Bangansi Suka to be Pangoideno. Madam di Sanare Habi Kudamni. Aduda, Aquigida, Nupamasada, International Sapa, Huji, Mayam de Haure, Makoi Tabak job out than a yaure, Haujuji in metal lady, see Equi, Nupamasada, International medal Lova, Angang, Kunganitoi Mulere, Aduga. International da Huzimak Kanata Kalaiba Angang, Ahumulere, Aduga Nupi Masada di Nesnen da Kulumdo Mulere, Aduga International da Mapan Mulere. Hari Bizinsi Kamaloi Championship Kumba, Adudegi Asian Championship Kumba da medal Lova Dugumlava, Nupi Masa Mahtani. As a matter of the night way, Huzi Kana training piri, training Sida Equi Kitam. Sarkar के मायके देखी हाई तारे अमसुं अकोई की कोचिंग जिदा कई गुम्बा वनरेम खर खर पिबी रगती अकोई कथो इबिची देखी अमुहे न मकोई इंटरेस्ट अमगलो है न कथो पिरगती अकोई तुंगी फ्यूचर याम लाइबा अदुगुमलबा पुथोरपा याबा लमदम अमु वैगने है ना ऐना सातौजे नमुंगाजी अहन बगे राउला तमय मोथमिबा ऐ तमो देबेदला सगे तमो अकोई यास की कोर्स हम सुले जेबने दुगा
director coaching ni library si Manipur Judo Association ki akhoi gi oiba sai tamu thamjagi udini figure position hai tare ko body ki figure lai ba khoi mongole kangbu sing singa judo si kam chana brana taga khoi chem sai takpi khoi mukna gi lai ba khoi pai phok ta dig lai ba aduna akhoi manipuri hai tare maro in meitei aduga te to tonga tonga jati sing su lai ri adu karam badana hena chanai aduga masi ato to state sing national gi aduga international dang sai takpi duni nungi jukki khoi equipment me ama lai haji lai film chen takpi duni kamaina fogana bo honari aduga khoi swai area da kada area da develop to da ka wi sena je khoi lai ba khoi secretary juma thambire amde mongna gi yan phajaba sasana rum su le re ko aduga sena khoi the top athletes are born or made have nei ko age adu khoi lamdam ji yawsna pokpadi yaw por su yaw I think sagi khoi gi Asian race re aduga judo wise Japan there opening khoi ga moi ga manaba and then khoi da yamna fitness we ba then flexibility phajana yaw ba then khoi gi stability haiter ai gi lai be weight to ga mage ngasagi bone size to ga asum ga khoi gi atop race ai ngang ji India man ngang ji rege aduga tawbudu hojik akoina Japan ga khoi mani haiwani almost physical condition manabdagi atopasingna akoina yamna chusun ba thu ba habatar aduna judo da asim badaga tar ji hojiko ina dei matam amagi matam mo ere je khoi da daga tar ji string ama sena daga tar adi judo gi fighting is also change sore hana digi pra change sore aduna ngasai gi akhoi didi ai ngasai akhoi jamsu thambire habidi khuding mak sang sana lagadi moisi bo khoina hunting tawraga fajana preserve tawragadi masi adum mang ba ngam te yawdi sena ngasi bobda adubo masai ge khoi exposure am daga tai aina mu hajer ji kitang wang level dani ko India go inde khoi kasu khandre lojera sena sub junior junior senior girls ka khoi khona dum te champion low level aduga let's compare about with the other countries ko sigi senior de la pakanda de we're really sorry ya re habdi huji lai report sidi mattress ram da gata re khogi seng de equipment da then judo dress se equipment un ching khoi da it's not a kit ka kit thing de judo dress am su lai bangam da player me am le then mattress se huji bo da lai si akoi center mari manga lai sida mattress yaw da na adi khogi real judo gi oba mattress yaw na sanaba me am le okay sai gumba then akoi national sports academy gumba adage akoi malsa mayam hamge di adak anogo latuna international center kitang sangsal le aduna ta ato club adi khar lai bising su sum yam wat pa bidare aduna nasage akoi e de tong de yawjirak pa sidi mayam na khangnar judo ka kinatna su ato game da su sumba angang sing de sumba potential di yawji he then amuk moi sinasu yabana tena khanje na ade hoina hunting amada ka ta hunt wa sing de yo ABI man de go be amadu go be sigi oi hunting di policy se sima kitang develop to himba koi state ro then central government ro even akoi gi Manipur judo institution ro ana facilities have si yaw de sway adre aduna doga magi angang sing si go ba magi potential mangon de yawzer ba ide tong de yawzer ko potu di phajana kanu lai akoi angang sing fighting spirit loin lai adoga mi ki de moida sweetness lai flexibility lai ada go agility phajana lai endurance lai tabu dabu ngasagi moi se khoina exposed to ba daga tai then plus equipments khar phajan ba adoga akoi hujiti ai se haja India ga khoi compare to daga ta let's compare with the other countries aduna moi de kai do ai sena ai 2000 da Japan da thani gi training chachuri na ado aduga hujik aduga compare to bi gi da ka di ta dre adu tabje banati adu matam do 2000 da lai hogo port to masi akhoi sida adu bu yodri ha okay 2019 sida bu mani sei tara 2019 orang sagi akoi uzabi join suma saya yang moi gi center header uzabi center hai malsa se sumaina moi sukuba sida yang lana akoi
सोर खरा लाना लेबा अदुगी मोदी हंटिंग तोए हंटिंग तौरगा टैलेंट सेंटर है ना टैलेंट सेंटर मोय अदुगी तौरगा तोंगा तोंगा कनो थाबगी मोय सेंटर में ले सुमाइना कोई सु अदुंबा प्लान पॉलिसी में तो निंगी अदुगा कोई हजिक फजरी अदुजी हेना फजनबा हबतारे अरे तमो इंद्रला जगे तमो अपनी देवेनिसु तकपीरे कोइदा इंफ्रास्ट्रक्चर की खेनबा इवन जापान चाही 10 की मांगना 2010 चलुबा 2019 दा कोई इंडिया की लेरिबा मरुना मणिपुर की लेरिबा मैम चले अखोई कदाई एरिया दा इंफ्रास्ट्रक्चर से भगलन बदा का ओय एज वेल एज कोई स्टेट दा कोई कंसर्न अथॉरिटी लेरिबा कोई की यास के सु लेरिया दुगा कोई की मणिपुर लेगांग सु स्वाई सिदा कोई तोवान तोवान बा इंटरनेशनल नमदी नेशनल लेवल मैम दा कोई मेडल प्रोडक्टना मुखित प्रोडक्ट पृथ्वी से मसक ताबा कदा एरिया दा कोई हेन इंप्रूव दोनबा डेवलप तो दरकार ले खली तम सी मतंग सिदि अखोगी मणिपुर लेंगा की होइबा पॉलिसी में दरकार होय अखोई मणिपुर दि स्पोर्ट्स पॉलिसी लेतबगो पांखंगनि मरुना जुदोगी ओरदि पॉलिसी सुलै लेते हुजिक ngसागी अखोना वरी साबदा यौजरिबा मणिपुर की टैलेंट हन तो बबु ओइरो अंगांग सिंगी ट्रेनिंग पीरगा इंटरनेशनल अमसु नेशनल लेवल इंखत पबु ओइरो हरब थौदांग पुनमक से मणिपुर जुदो एसोसिएशन की मखाद लेरिबा सेंटर सिंगसिना लौजब ngakतने फाइनेंशियली अदुगा ऑर्गेनाइजेशनली गवर्नमेंट की साइड की आई गवर्नमेंट बुक डिसाइड तो बो इन तारणी ताबा हि तो कना गुमनदी गवर्नमेंट की साइड की दी हार्डवेयर एसोसिएशन सिगा एसोसिएशन सिंगसिगा गवर्नमेंट की ओइबा अथॉरिटी सिंगसिगा दी मरी याम लामना खरे मोगी ओइबा सिंग साइ अखोइना हाजिरिबा देबेना हुजिदा पनखिबा मेट्रेस यावदना गी यावदना अंगांग सिंगसि प्रैक्टिस तो याबा नते अद अंगांग सिंगसि मागी मेट्रेस प्रैक्टिस तो नबसे अखोइ बतममद सरुगी मोपाक्ता प्रैक्टिस तो इमने अदुग इंटरनेशनल प्लेयर पुथोरिने हाइबे मेट्रेस से अखोइ गी फुटबॉल की फील्ड एस्ट्रोटप को बने फील्ड को बने अखोइ दी विदाउट मेट्रेस अंगांग मत ट्रेनिंग पीबी आते मेट यावदना दी गी यावदना ट्रेनिंग तो यादे हर गी से लेजब ngamde judo association leirga piba ngamde angang macha sing si mama pa sing laira bangang digi thor lim thor banga tin laira banga ngatani sandari se makhoi gi damukta met leibi na ba policy leite akoi center sing dai ngasai nunggi jukki center ne na harbi se sikari gi no da hariba center sing da met ambuleite मेट अमबुलेते मयलंबी स्पोर्ट्स अकादमी हुजिल लेरिबा मेट से मसी ना 2016 दा जुडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ना पाइखलक पॉलिसी मोइना मणिपुर दसु जुडो फेडरेशन इंडिया की ट्रेनिंग सेंटर में हांगदबी यादे हदन तरुक सोलो सेंटर सी इंफाल दा हांगिबनी इंफाल दा हांगबसी दा मय इंफाल दा तागिबनी मरन निकरिनो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स मय इंफाल थोलकपनिना अदुना मय इंफाल लेरिबा इंटरनेशनल मैच सिदी जुडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ना गिफ्ट ओद पिरकपने अदुना मणिपुर सरकार ना सही गसिदगी सही 33 पानी ममांग दा अमुक पिरखि अदुदी डैमेज तो कुइरे हलोइ हेबा अदुगी मतुंग दा ट्रेनिंग तौनरबा मतुंग हरगी वाइगी हरबा वाइ भलुइते अदु सेटर सिंगसिदे दा मेट अमत याउदना सराइरियो अदु हरबा मेट लेननबगी फाइनेंशियल पॉलिसी सुलिते अदुना होजि अखोइन मसी कनागुम्बा मीसिंदगी डोनेशन द हिंग तायबा कोसी अदु सी मतांग दा इन खिदंग कंपैरेटिव स्टडी अम खो युलो नब मिजोराम गा कंपेयर टू जनिंगे हाय मिजोराम सेंटर से दा आई अनिरक चतना जुडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ऑब्जर्वर ने चचरुरे अदुगा मोइ लम स्टडी यूथ अफेयर्स द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अमसुंग मोगी स्पोर्ट्स काउंसिल नमले हायबा काउंसिल से मथौ अनि मानदिय अमना पॉलिसी मैटर ने अमना थबक की एजुकेशन की पोर्शन दो तवे अदु मतम से दा अखोगी जुदोका सिंगसिना अखोइना फजना ट्रेनिंग पीरियड नि माय मागी लेवल सिंगसिदा नेशनल लेवल दा टूर्नामेंट मरी नि पांगथुइसे सब जूनियर कैडेट जूनियर अमसुंग सीनियर हरिबे लेवल सिंग चलम देम जुदो कैलेंडर अमोन सही की याथोक्तना लेरे अद अखोगी ट्रेनिंग सेंटर सिंगसिदा मदुगी मतिक चब ट्रेनिंग दुम पीदना लेरे अद हरिबे प्लेयर सिंगसिना नेशनल लेवल चलम दे मतमदा मदुगी फाइनेंशियल असिस्टेंट तो मणिपुर सरकार ने पी है थोप अदुसु ओनली व्हेन अखोइन चलुरगा हल्ला मतुंगदा अदु बिल सबमिट तौरकंदा अखोइन रिएम्बर्स तौरकदोइने अदु अंगांग चन्न मतमदा अदु पैसा खाइनरगा चली अंगांग मसादगी नत्रगा डोनर मयानदगी खाइरगा चली व्हेरस मिजोराम गी दु नते सेंटर खुदिमक्ता मेट की अमसुंग गी पीबगी थौदांदो मिजोराम गवर्नमेंट ने पुई अदुगा मदुगी दमता बजट हापगा थम्मे अदुगा
सुमनगी मेट अमसुम गी लेबगी बजेटरी प्रोविजन थंबदा नतना सहीगी जुडो कैलेंडर से नेशनल लेवल दा तंगाई फदना सकदब टूर्नामेंट मरी से मसीगी द मतलब लुपा के संगदगे से फेब्रुआरी था द बजेट पास तो मतमदा मदुगी अमाउंट तो सु याउना बजेट प्रोविजन तौर थमगी अदु अंगांग सिंगसिदे द दिगी ऑर्गेनाइजर सिंगसिदे एसोसिएशन बी सिंगसिदे द मदुगी टेंशन लेते बनिना अंगांग सिंगदे प्रॉपर ट्रेनिंग पीब ngam aduga akhui without tension akhui angang sing sidugi performance betterment ki damakta darkar oi senpham do adusu sarkar na piye akhui sidadi national games salam dai da fawba hariba angang sing sida coaching pibe gi paisa da pinna bi provision leite aduna hariba area sida da achongba ahobam leiriba sidi lakunam leiriba sidi masi only when a proper policy is met to adu policy du sema matungda policy du implement tor kan da lakadabani hujiki oradi ekhoina pamjaba mangjaba manglan khata ngaire asai ekhoina devena hebi ki buduni india sidadi manipur se without peer ne lamba leite hogi judo federation of india gi general secretary amsung provision na president na tournament khuding ge haye in the game of judo particularly in girls section, the competition is between Manipur on one side and the rest of India on the other side. Hai with lamba si Manipur ga India pumbagi state punamaka lamba to we hide it. Sigi pulse mihun se Manipur sarkar na khangbi di fawbi di akhoi na haiba wasi su tabi di akhanna ba event kara kaktani Manipur gi sarkar na lengang na amasong sports department miyeng sangi basi. जुदो हरिबा मसाना सिदा अखोना कदाय भावे सिमन पुरखरबा हाइबसिगी अखोना हाइजरिबा क्लेम तौजरिबसे सरकार नाकोंग द यौदे अदुना ngасai अखोना उसगी साइड लेरिबा मुई पॉलिसी ले साइ एक्सटेंशन सेंटर अमले साइ एक्सटेंशन सेंटर से थौबाल द नत्रगा मे इम्फाल द खितंग एक्सटेंशन तौबि मतम सिदा मदुगी अवाट पदु खरम खिदि सरकार गी साइट गी लाकदबदो अदुसु हुजी एक्सटेंशन प्रोग्राम की मखा already hana pass to robani anagrabani it is not materialized aduna huji ki matang sidari ekoi association ma ke de de ko na hari wafum chin ka ra khanna thang chakre adu particularly ko luri base players sing si hujikti judo sana ningdab gi phim la kadra ha bi aki budune ko de leiri si dai mark sida makha ta ba hangi dai mark sida attend break am lo zege break ki matung da koi makha ta na karwai area da hena emphasis speed ga de koi hajik leiri base dagi kadai fa ba hengat pa ya ga de ha bu tongan ba tamu bi ji lakani ai mark sida attend break am lo zege break ki matung da amu han churake मणिपुर इहान हानबो ओइना लमजिंगबा ज्वेलरी ना मार्केट ता फंगबा सना मयाम सिगी क्वालिटी चेक तौबगी खुदोंग चाबा पिजरी अदोम अदोम की लेजरीबा सनादा यावरिबा एलॉय अमदी एलिमेंट्स कयागी चांग मरिक चुमना एक्यूरेट क्वालिटी अमदी क्वांटिटी गा लोइना ना खंगनबा ngamlagani लमजिंगबा ज्वेलरी ना पिजरीबा खुदोंग चाबा असि लौबिहौ अदोम की सना अदु सेंगी नत्रगा सेंगदे हाइबगी चिंगनाबदु कोखनबियो अकुपा मरोल गिदमक लमजिंगबा ज्वेलरी दा लेंगसिनबिरउ लमजिंगबा ज्वेलरी good quality is our priority. Ningol Singi Akanaba Kumai Ningol Chako Buna Lakpada, Damabati Emporium na, October Kuntra Falba Chada Kuntra discount Pizari. Akak Naba Matam Kaktamak Pizaba discount name. Ningol Singi Makal Kayagi Fige, Wankai fee, Rani fee, blouse, tops fee, Fanek Nachingba Makal Suna Fang Biragani.
Ngasi Maglengsen Biraksi, Dhamabati Emporium, Gari Makalaikai near Pakang Fort. Contact number 7085-186-485 Natraga 7005-946-596. Break ke betung da me amutara mo okcheri ai makhatana tamu visual ak ke tamu akhoi nang sai hayi gidne tongan ton ba awat pa me am lei ko sidai lei bisi akhoi hauzik si grassroots tagi hai tare ko aiste akhoi gi district level la aduga akhoi gi state level la kamai na akhoi gi tournament sing pangthok pi aduga masi he na fagana ba kai kai hona bi lei as joint secretary all manipur akhoi gi manipur judo association joint secretary mo kai moli haje akhoi gi hosiki championship asidi koi on India ki pattern se tum kaidana tum continuous Manipur Judo Association sathajari akoi sub junior adudagi junior senior akoi category ahumsi akoi state level ama tawraga pulap khanba ma aduga natragana akoi matam dugi khalaudra su matam dugi akoi gi train selection tawraga akoi khalaga dumai tawdana akoi championship se participate to halle aduna akoi gi on Manipur Judo Association state level nama akoi haugiba mamangi da akoi tawre adu akoi championship se me lambi sports academy na team championship laujai aduga loinana akoi gi Laigidrabi Burjesori Mahaki Mamingda Mahaki family na case award adugumba invitation nama chenbi hariba case award se silaga mayam sida akoi championship tournament gi nungai badu angang sing da thenghan basi masi yam ka nei paisa adudagi hariba championship ase ju Melami Sports Academy na team championship way jai aduna akoi basi grassroots sida akoina angang sing si akoina phanje hargati akoi leibiriba Manipur ki kari hani entrepreneurs sing haitare aduga sarkar gi maigedagi akoi sports judo jida akoi olympic amasung arjun award puthobanina akoi soidamaki tungi asa ju hoji akoi gi mamangda secretary na su panbi ki ba akoi 2024 da akoi asa tawri hantam musu akoi 20 gi olympic sida akoi susila haina lima bam susila haisi participate tawnabagi hoji ma kanna preparation tawri isona tawbo ebasu pinabisano aduna smai tawdana angang singse afabasi laibanina aikoi organize taw jariba aikoi gidi tawri adubu hojiki grassroots ta ngasai gi hairiba aikoi judo ji hek hobudagi aikoi met hajima yawde yadre kamai tawdana won gani kamai tawdana tagani kamai tawdana langani haje judo natradi met natradi aikoi lebak ta langba yaba nate napi glass ta langba yaba nate adudegi ahan made da aikoi gi kawi uniform je gi ji pair ga langdori ni aikoi gi gi na pair ga langbani masa makhut pair ga langba nate asmai tawdana gi ji yamna darka lere adudegi met darka lere masi pibi ragati hariba angang singsi compulsory akoi aduki mati akoi chengum chobudona angang Manipuri angang singsi choidam ki tholakana aibasima akoi sahi tarakun akoi no honajar pasiki experience ne asmai to na maya imphal da su ngasai khara angang khara akoi na budok chaba ngami basi akoi judo federation of India dagi akoi ta monasu tapi gi ba international match ne aduna majigi mesi yamna phaba me ramani adu haiba 2016 jida pb bajida haiba adudagi akhoi angang singsi tapabi even tapabi ma youth olympic game haina chahi mari gi tawba adu ro khwaidi chawba game sida silver medal lokholapa ngamai si haiba me singjina ne aduna me letragati akhoi tawba yade hujing me imphal da su mel amajina hujik ko natre ina boidre angang samaji met ama aikoigi 40 by 70 40 by 30 area ni pitch aduna hairi bajidai jidai koi kamai tawdana angang singsi olaga leidoribno angang samaji kamai taw wondoino masi oningai soide aduna angang singsi nursery ki haitare primary ki ama secondary ki ama junior senior ji ki met ama pibiraba sub junior angang anau bagai ji ki mel ama pibiraba asmai to no wol hal laga ekoi training ji khitang
Manipur Sarkar ki maike de haidra financial assistance khara pibiraba coaching ji government gi coach oira gadi muino honajari ji yasta honabani aduga haiba khungang jing ji da adi Thawan da oisinu me pan da oisinu kano da oisinu masi coaching ji angang jing ji honorarium khara pibiraga aikoi honabiraga di leiba standard ji dagi masai akoi ki technical course dibe na chu phajana tapi gre oja dibe na chu in detail mana hena course ki angang jing gi khang wani adu akoi ki da chu akoi na khangja da hari ba je amuke hena afaba je puthor kana haiba ai gi thaja ja bale tamo de la jige tamo haji yas ki ne bi ne aduna haji ju da fair sports ki su department ki site ki hai tare ko akoi se ji tungan ba su sin site ki thambiri kari kari ku gi jai se met ki wa lai riba aduga department ki su aduga sarkar ki site ki haji se kari kari lokhan ba thorang to lai re kai mo ne thambi sena ko gi Manipur de le club hai tare institute hai tare ko government gi humam le re government own to ba amana sai have le re amana national sports ka de ham le re amana ko yas ran to ba isam to jiri ma da na ko gi RCC na hai ba RCC de ko met lai je de ko state government na ko le bi ko de ort plate then NAC su le re sai su le re then force of the ko za mayam phan gi malsa ge ko gi moi gi de ko gi fuji ta habi ro jana yamna adi center ko ma shin okay ai pam je sna decentralized ko to bu da ta ko je Khummanlampak sports complex the not only judo all the games are there ko asida thawai yok je ba ngang singna pau taraga bara da le raga ngasagi up and down bus thong la ga sana bang tani hajiri ba ana kitang sida centralized da bu na ta ba kitang jing da su man da su ko adobo hoi yas ki tarate hai tara yas ki sunda yam phajaba kan ko tore to ko yuri fashion sports ki department ni hade RCC na kitang expand to bukra ho re adobo high report se equipment de fra fit with denate adobo ko gi yaude de ai game gi yau huji budi yaude an ke umba game radi ho re ana ko na pamjrisna ngase malsa mayam phande le club si kal le has kan da they have some flow hadi environment am same greva maram de judo sanar ga di sports nga ga di recognition lai thabak phangi living way ma moi de pi have the port sisu yamna maroi port amane ba ado whereas atopa de lamdam khar da haitare singdoro upuldoro natraga any singmanda oro natraga apuni valley do raga su loina sudri hajali ba sumani kitang expansion ra tawra ga di alna si sena government su yam kan de khona zabani adu koi state ki laira bana rakhan dra asim matang de khanjidra sai di implement di tawning mu ye adu ga kitang sports department su kitang major department ki tat ka lang nei man de apoina dum sumaina re sports is the only resource of our state and haina ba mem yori ko sports de kitang kok sikra thadaning ba der ato pe mem neglect tambi wa banate aduna amana government sati ki nataba ato to pa sponsor body khara khoi lai de am fa ba maram de we don't have good factories they khoi entrepreneur afa lai de khoi de khara pa ya de ka sunate siumagi sponsor khara phangbe ba sium port khara su ato angang sing jina medal lor ga la ga lai pe khop ka ta na ta just from my root to get nang si suppose je khoi gi I wa ma je ge bosik se legma bhum susila se ma ji she's knocking at door ado ma ji number of mana participate to in ke championship khoi gi qualifying round khalai ri go si man inda go min thadab su yawe si kana ngoi state khara gi di masanan sponsor to jara ga thara ga ado ek man hek khoi gi championship achou ba khar moina piri ko ranking ge khara sidu chat pa se man hek participation ek tawra ga madu gi mark khar piri point khar piri okay silver level na ngasi bronze level na su kana then nang na about ani ngam ngana su kai adu ranking me am si gi qualifying round sida haiba akhoi ne sponsor ta tawidre ga di india government su thabi rakte tha de moina thars di only calendar de laiba official laiba calendar de adura thabi ho ne ba aduna we need to
support not only our judo to game or sunu adi sigi pick the layer de ma big form the lady adu de akoi kari do wi ya hana khoi lam ji goi ba khoi isnau sing ha dara to wangam bi basing na sium da adi loyer la ga lai pe pun da asimai mem thamjaning ya to na we have good subject means angang sing de they're quite fit karim de yogna ni karim de yogna masana lapsarga aduna environment am sudaga ta ai ngasai thamjaning do aduna ngasai expansion of our center hader ko club si expansion kar to ba hade usi mayam ban yam phajari 80% of the chicken was we is represent of the morning tani ado atopala amada masing portion mu lai bada kana khani mayam ban do na mayam thor pusu ya maram de khoi de sigi soil sani hajari ba aduni aina thamjaring is kitang decentralized over pami adoga corner khoi state ki corner da then puji hidden talented mayam lai ba khun khang da ba they are born and they dies unknowingly hedare khun sugang gang da puji khoi di hen khujik tang lori ba angang di gen kan ba ngam mayam lai ba kan ba fit oi ba mayam ado mo se khoi na han toraga adi right track to pusulaga di morning na kapi ju khud deven high state ai batang tang thasabi ya yeah have you support ni ko deven high wa ni da support to juga dorim ni players sing si training center du ta na lagadori se kana gi experience lagadu no imphal manung da di madu convenience means kharabule kitang tam gi boda village area da se for example kasing da bisenpur da chandel da adigi khoi technopol da center khara khoi na hangna bu honna jarure mafam do identify tawure local volunteers sing duga club ki mi sing duga unadana khunadana wari sare interaction tawre angang sing do na interaction tawro matung da makhona tawro ku dima da khud pi bangam de first me to ne dra ka uri se ado me to kitang standard oiba me rama khona angang sanabi ana ba me rama demand madu ki damot install tawno wi damot yamdra buda 8 to 10 lakhs sange ado who will provide that expenditure ado da natra angang sing na sana matam phuri lelaga ta sanabi ya de akoi lamhang thoga ta maza phuri lega sanabi ya ma sana na tab ne gi ma leiba darkar oi tangai phadana darkar oi kaba shena ya badalo palising ani ahum da gi ta ba leite ado hujikti gi si angu ba ma khaksina badu yaraktre handaki imphal da bangthoki ba sub junior and cadet national judo championship to dagi anu ba sana bi ma hodo each and every player hujik national level da ka ba ya bangi thak to the sanagi hai targadi ma yam dro met blue musum white gi animal like da bani have international norm to india so sanare adu hadak to hi pangthoki ba imphal da pangthoki ba tournament to the blue gi se leite da na ko choba wa ba mayung nei blue gi si angang sing da tangai pa leije ga dabdi na haire ad leine na paisa de leite ma pa sin hairu matan do palising mari kana puthu ne angang sing da mukta adu gi jefa da chithi re khona jefa da chithi re jefa na madu gi supply oi ba sarma and company hai bam lei sarma si da gi chithi na raga tangai pa da na changba blue gi masing do moina wahel lai ba khoina wahel angang sing do wai raga sana hal le adu khoi da bu pisalak ba aduga horina moida mo hangido ba sagi kanu se adu gadi akhona leiriba thaksiga akhona phangiba achievement siga ani siam sathina taion na re aduga se deben haibire ba hai wafam singne de akhu talent han to ba amusu moida training pi ba haiba sidi talent yam no marang kan leire aduga sagi akhona sagi jin hambire ba karamaina tawraga phagalakata ki have wage and means theme na budune minister lere wage lere adu minister leitre wage lere adu ngasai ministry kana only the government or some sponsors can provide that facility adu khena bam tang haijage akhoi J5 gi center ma imphal da hangi basi sahi ahum mapum phare mari su ba sahi changselai sumnagi med amakhak akhoi da pirakre aduga maduga
लोइनना अखोगी प्रेसिडेंट से मिनिस्टर ओइरेंगे मतन मागी खंगना चानब सिंगदगी मतेंग लौरगा अखोगी जिम इक्विपमेंट्स खरग लेहोरे जिम इक्विपमेंट्स सेंटर खुदिंग नतर का होइबने सेंटर अमत अखोई जिम फैसिलिटी लेती इंक्लूडिंग अखोगी साइड लेती गनोद लेती अमत दले जिम फैसिलिटीज जुदोगी दमता खन जिम अमत लेती अदु सुदंगाई फदन चंगो पोतो अखोगी सिददी मोइना हाई अखोई क्षेत्र में हांगदोपीरे यू फाइंड योर स्पॉन्सर थीजरो है अनंतपुर है आंध्र प्रदेश की अनंतपुर सेंटर सिदसु मरीसुब सेंटर हांगे मरीसुब सेंटर सी रन तौरीबा एंटरप्राइज से एंटरप्रेन्योर से महागना हाइब सेंटर सी दमत 1.5 करोड़ पर मंथ काइथोए सेंटर सी दमत अदु नंबर ऑफ प्लेयर्स तरा सुद लेती अदु पैसा दु सिननिगे सिनबम खंगदना लई प्लेयर अम पुथोकते मेडल चम पुथोकते आरो सेंटर सिदगी अदु अखोगी मणिपुर ददी J5 सेंटर से मैं फंद लई सुमाना थौबाल दसु अदगी इम्फाल दसु इम्फाल वेस्ट दसु इम्फाल ईस्ट दसु अदगी सेनापति दसु अखोई हांग दरकार होय सेनापति डिस्ट्रिक्ट अखोई हांगदोरे देबेन मसामक चतना मफंदर ट्रेनिंग पीरोरे मेट लेती मेट अमख अखोई यूथ फैशन स्पोर्ट्स मतम खरा सिनब याद्रब मेट खरा पीरगा ट्रेनिंग अम पांगथोरे मखाताना पांगथोबिना लेती मरंदगी नो कोर्सेस आर नॉट बैड कोर्सिंग द पीगदोरे मोजो रिम्यूनरेशन खरा पीदना चानब थंगनब सही ट्रेनिंग हार्स ट्रेनिंग रेगुलर ट्रेनिंग पीरबदिना चानब दरकार ओइरे मदुगी दमत कनाना प्रोवाइड तोबिगदगी इम्फाल से तौरीबस RCC दा तौरीबस लुपा कया काइथोकुना देबेना खंगमनि अंगांसिंदो दरकार ओइब डाइटरी मटेरियल तो अदु पीनबसु लेते अदु मसे हारिबा फैसिलिटी पुना मसिंग साइन अहुबदा पंचकीबा रिलायंस स्पोर्ट्स की नुपादो करी बोरुन मसाना हरमे इफ अखोई मैं इम्फाल की सेंटर सेगा थौबाल की सेंटर सेगा अनी से अखोई आइडेंटिफाई तौरे मैं इम्फाल की होजल लेरिबा सेंटर से सिगे मथरा अतोप मेट अमा दरकार ओइरे थौबाल लेरिबा मेट जामु लेती मेट अमा पीबा दरकार अखोई पीरगे अदु तौदबु मदुगी पीर मतुंगदा ट्रेनिंग पीगदोरिबा कोचिंग दो अदु पैसा कना पीगदगे कोस्ट लेतना मेट पीरुबगी अर्थसु याउदेब अदुगी प्लेयर्स इंदुगी इंसेंटिव खरखर पीगदुसु कनान पीगदगे क्वेश्चन लाए से मतंग्स दिन एकोन ओनली वी हैव द ओनली द गवर्नमेंट कैन सपोर्ट अस अखोय द गवर्नमेंट रिलाई तो बनतना गवर्नमेंट तांगजब नतना अखोय लंबी अमत लेते अखोय एसोसिएशन पूरीब मीसिंगसिसु मसिना लंबी ओरगा चाबा अमत नते अखोय सैक्रिफाइसरी स्पिरिट तौनब गाक्तनी अद अखोयना मदुगी प्लेयर्स इंदुगी मागी सैलरी पीनब आगांसिंदु डाइटरी सप्लीमेंट पीनब पैसा दुदे अखोयनसु पुथोप ngमजदब ऑफिस बेरा गात ओइबदिना मदुगी अहोबदुने बम चाउन लेरिसे मसे मेंखपीनब गवर्नमेंट की पॉलिसी अमतंग सिंबिरगदी आई होप मणिपुर विल emerge international champions one day madam su loisile tamlo silakpada khoi tamugi ba haji katai khanda rei sida khoi maruni am daka oisi khoi match ma daka oire me se lakh kya no lakh nipan degi tara bung dele badu si kana guma pisa pai mi amodi irai lena dum kana tok tok ngam ngam tani adu akhoi sai khanda rei si concern department aduga mai lena bo authority lengang soina tarang bani ana moi khadi soi tor kana kale loisile kula tamugi two lines sai butai akhoi gi judo si hena phagan no madabda मेट अमदि सिनतबा करी दरकार लेब लाइन अमदा थमियो तम हुजे आइना थमजनिंगसी अखोइगी नुपा मसाजे नुपा की सरुक से हुजिति नुपीदी अखोइ ओलंपिक चंगजले अदु अर्जुन अवार्ड फंगे नुपा दे अमता याउद्री नुपा मसाजिंगसी सही 35 हेलगदी मखोइ चेलेब अखोइ कैनोयना अतोप स्टेट सिंगदा माइग्रेन लोयना सिपाई फंगननबा अमा फंगननबा मरमदी कैम्बु मखोइदा वाट अवाटपगी अवाटपमतो ओइसलपनिना अदुना नुपा मसाजिंगसी अखोइगी मणिपुर गवर्नमेंट थबक अमा पिबिरबा करिगुम्बा थबक पिबिरबा अदुरगदी अखोइगी नेशनल जिदा अमसुंग इंटरनेशनल दा अखोइगी नुपा मसासि सुवाल ओयबा खुदम ओइना हायरबदा अखोइगी सर्विसेस दा अखोइगी नुपा मणिपुर मयन फानदगी कोर्स अंगांग अनिना कोर्स ओइरिए मेडल लवी आई संजु ओइना नेशनल गेम्स केरला दा गोल्ड मेडल लवी अदु मा हुजी कोर्स पीदना लेरेबा अदुदगी रूपचंद्रायना ए रूपचंद्रायना अमसु असुमाय तौदना अखोइ मणिपुर स्टेट थबक पिबिरबा अदुरगदी अखोइगी जुडोदा मणिपुर मचा नुपासु वालोय हाजिमा आई थमजगे अदुगा लोइनाना इंडिया गवर्नमेंट खेलो इंडिया ना स्कीम अमा हौदोक पिबसे मसिदा
ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯔ ꯀꯥꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ खेलो इंडिया जी अखोई भोपाल दा हांगे अदुई बेंगलोर दा हांगे अदुदेगी अते अते दा हांगे अदुबु इम्फाल दसु हांगना हंतक साइगी कन्ना प्रेशर अमा लई अदुदा अंगांग अइंगोंदगी अंगांग एलिस निपानु सी इम्फाल सेंटर सिदा अखोई यारगदी तौनना भाइना कन्ना प्रिपरेशन प्रपोज तौजरी कईगुंबा मसी तौरगदी मसी इंडिया गवर्नमेंट खेलो इंडिया की मखादा मखोजी था अमदा लुपा लिसिंग 13 पीबीएबो मखोई लाइक तमननबा डाइट की मोइन पीरिबा चिंचा मोइन पीरिबा मयामदुदगी हेना मसागी खर्च होइनबा तुमाय तौदना सुमाय तौब स्कीम खरा मणिपुरदसु मणिपुर गवर्नमेंट साइडगी इंसेंटिव खरा पीबीरगदी हाइरिबा आगांजिंगसे अतोप स्टेट चेलिबा आगांजिंगसिसु मणिपुरदा तमजरबा अदुगा अखोई कोचिंगसु तौरबा अदुरगदी अखोई मणिपुर जुदोसी अदुकी मते अफबा जुदो अमा ओइगने आइना सरकारगी माइके 2 लाइन तमो देबेनगी अपिन तौजे 2 लाइन्स अखोई आगांजिंगसिसु हादि प्लेयरसिंगसिसु हेना फगनबा हाइतारे मोइसु वखल खरा मोइ एमजि खरा वांगसु दगा ताय मोस्टली अखोना जी आगांजिंगनि सानरिसे थबकी दम सानर मैम यावरे सो आफ्टर गेटिंग देयर जॉब मोय दम पुरा दम दलोइबु मैम सु यावरे हना सिना अखोइगी खितंग अखोइनसु मोयदा पेट तो खर तोबदा तारे अदे ए नंग जस्ट प्ले डोंट प्ले जस्ट फॉर द जॉब को नंग नंग म पोमे से नंग यू नो सी वार मखलम नि स्पोर्ट्स है नंग ना इफ यू गोइंग टू रिप्रेजेंट योर कंट्री नंग सिनी ना सुमायना ना हाइना खितंग मोयदसु साइकोलॉजिकली बेगम जुदगा ताय को अन वखल जुर चाउन बदगा ताय वखल चाउ वाइर सि कइनो द मोयगी गोल दो मोय फंगा बदुंग द मोयगी फैसिलिटीज मोय आदि सेंगना होई प्रजान दि फना तौदी तोवी मणिपुर प्रजान दि फजना लाइप्रेंग हुपी बखंदे या पोत सिउमबगी कनोदी याम फजरे जस्ट कंपेयरिंग विद अदर स्टेट को सिउमबदी अदुबो anh sẽ thầm đến người khôi player sinh từ nó piu nó bao rồi hiện na cái nó tông nó vào mọi cái target si aim hiện wang na bài tar xin mày thầm đến anh sinh từ khôi là biệt tổ mà được cái okay thank you very much kasi adum ba khôi Manipur Judea Association Secretary tamu Indra Kumar aduga khoi tabi joy aduga tamu develop lengbi rakna khoi Manipur da judo sikaram from the lady aduga khoi kamai to na more develop to no hona ga dagi swai area sida khoi concerned department aduga government aduga tuan ba lady ba stakeholders sing mayam sina mateng bang biraka da khoi gi ba judo masana se khoi hena phagana ba adu haju leba atune wadi fangi hena phagana ba aduga disagi pa ka taw ga na mayam lady sing asi tuan masana sing na games kilam je pusala kan da khoi tinjang kai jing da samaj mu han ba duni thank you very much khoi ngasi tom khoi gi tom tv gi talking point le be da panel sa hum bo hanan thagat chari ngasi gi dia khoi tom tv sunduk sa ba talking point matang asoi le chunjare min tabiru sim bom ka khum jagol na kani da be thank you